Hai menaze ibeting chua ilungta pen menen main chekyu zikri kuchum bamai gumara sam news kederein sa chuna times biagana puangara daleng Nagaland dayna mati makchatat kyurabe urban local body election chekyu zinga srok tingkum sang nazang kamadai summai municipal council kuchum nai tong council himro srok hange election te kyurabe candidate planetze high stroke react stroke squimene punuizi pigut kaize nomination paper falte gaidale kuchule State Election Commission election to the ningting gears the bambona saze chekyu zikru ke dammai ge nomination filing tura nalang betting mixang ze candidate high stroke react stroke madai mene municipal council kuchum nai tong council himro srok ke election sapara punuizi pigut kaidale chimroge bipuimi haina himrute setmene nomination falte gaidale kuchule State Election Commission na saze na main chekyu zikru kuchum bamai ge candidate ramaguchi ga habeli sirame document scrutiny pimizun je pibeting migulai zai chekyu zikrute setting kumchang nazang kamadai dammai ge nalang beteze candidate withdrawal punuizi lutura beting migdalai kuchule Eastern Naga People Organization ENPO Nagaland Dynamic Pembiaga Bambone Mati Maksetat Kirabe Urban Local Body Election ge Kazoga Makulay za Sambiagabe to Kahabaze Tuna Nagaland Dega Sokri Pungza Bambo NDPP na BJP Kangnane Candidate Misonga nomination falte Guadaleze Kusaret Kigurzete Mebo official na Saleh Anui Haim Nane Chigaira Ile Urban Local Body Election gu bot se betting mixze Nchekyu Zinkai Squitting Kumchang Nazang Kamadai Kamage Tet Kigudale Assam degu body pay Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne zimain chekyu zikru ko na summai ge ntoy mnada ge rang bagai ze Assam sokri ne hlo melishina madu ngoga betuse nizut moina ka chebe scheme kangene pekeun sangna rangkang peigule aize hlo melishina mrame me buimak se me bengi rahang zigena rakha gai zaine peize hlo melishina rame desiki hubeset post graduate changbe loipet ngam rahang zigene rangai gule ze sale Assam degu body pay Himanta Biswa Sarma ne saze hlo melishina me chogume lesiki hudi biset ke katera punizika gikani melei na hange Assam sokri biagane pekeun sangna rangkang peigule ge chule Apo doge Assam Chief Minister ne sagating ni garaize nizut moina ka chebe scheme kangene chogume hlo melishina me lesiki biset kroket nai kroko noge katei mahange pekeun sangna rangkang changket ngogulei Hello Malaysia me chugume graduation courses ke te kema hange pekeun sangna rangkang changket hai noringu ngogule za hello Malaysia me chugume post graduate courses te kema hange pekeun sangna rangkang changna Assam Supreme biagane pegule za salei zai apo rangkang pekeun sangna ngorobe panai mi puize zi cricket 11 of every month ge rangkang ngogule za salei Assam government has announced today a unique scheme to fight against early marriage of girl students and also to inspire them to continue with their education up to the postgraduate level. Tripura Solkrinen Tumna daga pechi guys anu North East long riagu namdi roge Tripura daina mapakre di langbe largest flower garden in the North East region duchu zetelechura hange nrangzala lake chude zai anu mihaga bambe environmental nai Tripura dege maplui ibe pirotet me zai bam kacham the betu rote peko tourism to perenchi gara rakha ga dele ke chule Tripura Forest Minister Animes Deb Barmane apo dega saze mapakri dilangbe dusu zetelechura bamze Tula Sikhar Forest Range takchaya kachebe bam Cornwall District kele jai kri diba telura kadai beper kanele jai apo tariam ina je tuang changdina kadabe district du agumbe kri telegule je sale Anui mihaga bambe environmental impact nai anui tingkai luto is bambe oxygen telun chirang zigne wang reben dikyu zimingeu tingkom chang na jang kamadai maige Tripura dege himbang kyak lak mingeu minute mingeu lungene lingkhamra teguleze Minister Deb Barmane sale Tosham Namchi Baptist Church ZBCA ne lung kai mingeu Vacation Bible School program jimain chekyu zing kai kana summa ge bamchu ze chekyu zing kai chum ting kom chang na jang kamadai takmai changbe tet kegule nai kumgu Vacation Bible School sampuize under his wing Psalm 91:4 zaine Vacation Bible School director Luizin Nemene changai lu ze tet kewdele chunaria ka chang student me mina haket reaction ate set wang changai zela lei zai Vacation Bible School gu teaching staff music team plane te mina hangkate set mene ngulu jet kele ze mara sampo gai dele
Rising People's Party na Nagaland Chief Minister na Firodu Kasian Damgai ze Eastern Nagaland People Organization ENPO Nagaland Day na mikpembia ka bambodu na Firo na Zeme ham gai dele ze salay. Rising People's Party na sa ze mati magsetet kyorabe Nagaland Urban Local Body Election joyko zing ka stroke tet kyorabe Nagaland Day na mikpembia Eastern Nagaland ge NDPP na BJP candidates misonga nomination file to ga beze ni Firo gu patiam rak lay ze ka choyle. Ministry of Home Affairs India day Badeuga ningting gyoza bambo na fronted Nagaland territory Nagaland day na mikpembiaga bambo ENPO na Indian Sokrita ge punui ke ze bambe punui bohang haram ket guram rai samsai ze pelo ze ke balam Indian Sokri na draft working paper zikum ting kumchang nazang ka kuchum dui ke ze himruket ke pepet kai ze Nagaland Sokri du piketing migai ra pepet kai be chunoria ka chang poka ka makcha pachang hange kesin gai ze bam delay ke chuleng. Rising People's Party na sa ze oppose na Nagaland day na mikpembiaga bambo Eastern Nagaland People Organization ENPO na punira ta za election state na central election bambage kazo ka makulay zen dupet kay delay. World Health Organization WHO kadai reide dige mi pumsak ibedeuga ningting geuza bambo na danain choikyo zikru ke damai ge saze bird flu outbreak ndruina kurarit pepe hararit India de gerelang beteuze anui ziminata ge petpe confirm case aket ngodo de lei ke choileng. WHO na saze ndruina kurarit pepe hararit H9N2 virus ngodo beze na poinating kumadai pe West Bengal namdi ge ne leize saleng. Kadai reide dige mi pumsak ibedeuga ningting geuza bambo WHO na saze hana poine duze pediatric intensive care unit ICU ge kaize pamapi zala lezai hana poine ze puchulusia ze rante zela leze saleng. Meghalaya Deputy Chief Minister Priston Taisong na rangsitia kairaize Meghalaya government na sokrido kumtora kadalum bo Henry Trip National Liberation Council HNLC du de CE bamra zai kaimak pa wangsang ra kampo bem fuime wangrai rang khamlet la leiza rangai dele. Priston Taisong na kumtora kadalum bo Henry Trip National Liberation Council HNLC du kemgai ra beze danain choikyo zikru ke damai ge hukumtora kadalum bo go sleeper cell minahang chumdu titolu bechang de siira de dambem fuime gyurai rang khamlet la rile ke choimakti na hindi lugumze ta toykyo gu de leiza rangai de lei. India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne namaitani ka ke G7 summit kadai reide di sana gu body pe Italy de ge ndui ra betariam ge kazogai rahang debate tet ku de leiza sale. Marasam po menesa ze G7 summit te kyora babam ze luxury resort lungna de te babam Borgo Enazia Italy Apulia region gene namai choikyo zikri ku chum tingkum chang na jang kamadai ba mai gene chuze choikyo zikri mingyo kamai ka chang kadai reide di sana gu body pe me Italy de gen duize sam he bin sam wangu de lei apo utariam ge kadai reide di gu body pe sana wang rameze US de gu hanglia pe President Joe Biden France de gu hanglia pe Emmanuel Macron Japanese Prime Minister Fumio Kishida nai Canada Prime Minister Justin Trudeau ne wangze ka zoga gule ka chewlei anui hai menane chigaira ile G7 day rameze United States United Kingdom France Italy Germany Canada nai Japan Lok rote set Lok Sabha Assembly relang be season India de go body pemera me na kakke election camera me wang dui luze samram begi parliament ge sam bin samra wang betariam nsuikyo zi kamdai hamama ge tet ke gulei chi ge hana kakke pe dynamic leituze election keme members of parliament MP ramedu de setu ga betate gulei zai parliament go speaker ka chi bahange election te ke gulei zai ne India de go hanglia pe president ne India de go body pemera me wang dui luze samram begi parliament kana Lok Sabha na Rajya Sabha ge sabchu luze hedu damgai gulei ke chewlei zai lok rote set Lok Sabha Assembly relang be season lopet rabze wang raben dike ji ku chumting kum chang na jang kam dai ge India de gu hanglia pe president ne motion of thanks ke to sam sagai luze lopet ku leize parliamentary affairs minister Kiren Rijiju ne salei Pigai zang kingani melai ne du to delay azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna times agena loigai delay